Bueno, vai os exercicios estes de consultas de creación de táboa e de datos anexados. Estes dous. Veña, vai rapidiño. Diseña unha consulta tipo creación de táboa con estes campos. Vale. Vamos alá. Crear. Diseño de consulta. Necesitamos número de pedido que está en pedidos. O código de cliente e o código de artigo tamén o temos aí, o sea que nada. Que máis necesitábamos? Bueno, a ver. Ahora non podo. Espera, vou cerrar isto. A ver, así. Vamos a ver. Número de pedido, código de artigo e código cliente. Isto todo está na táboa pedidos. Descripción está na táboa artigos e unidades está na táboa pedidos. Así que necesitamos, volvo para aquí, necesitamos número pedido, código cliente no, sí, código cliente, código artigo, unidades, e necesito tamén da táboa, da tabla no, mostrar, a ver, es que o estar isto así minimizado, pero, bueno, papel grande, aí, mostrar tabla, non o vía. Necesitábamos tamén a táboa artigos, porque aí estaba a descripción. Vale. Bueno, pois nos di que queremos crear unha nova táboa con estes campos, pero con só registros daqueles artigos que teñen na descripción, o sea, que empecen por A, ata os que empecen por F. No. A ver. Sí. Entre A e F. A ver, mirade. Imaginade unha cousa. Imaginade que eu quixera quixera obter un listado de todos os artigos que empezan por A. Se eu poño así A secas, se poño así A secas e agora executo esta consulta, non me vai aparecer ningún artigo. Se poño aí A secas e digo ejecutar, non me aparece ningún artigo, porque non hai ningún artigo que se chame A. E ele está aquí, me estaría devolvendo. A ver que lle pasa isto para arriba, aí. Estaríame devolvendo aqueles artigos que no campo descripción figura un A, figura A, que se chame A, e non hai ningún que se chame A. Sí que os hai que empezan por A, pero non hai ningún que se chame A. Entón, eu eso podría resolvelo simplemente dicíndolle A e a continuación asterisco. A e calquera cadea de caracteres significa eso. A seguido por calquera cousa. E agora, se executo, pois me aparecen os A alicates. Bueno, vale. Vedes, el cambia aquí a como A, pero non sei eso de como non temos que poñer. A asterisco, para aqueles artigos que empecen por A. Pero no noso suposto non nos están pedindo só os artigos que empecen por A, senón aqueles que empezan por A, por B, por C, por D e por F. Mirade outra cousa. Vou facer isto. Mira, maior que A. Maior que A. Maior que A. Que pasa se eu poño no criterio que me devolva aqueles artículos que no campo de descripción sexan maior que A?
o que vai a facer vai a devolverme todos aqueles artigos que no campo de descripción teñen un texto que alfabéticamente vai despois de A. E, por exemplo, alicates, alfabéticamente vai despois de A solo, vale? A sin nada, letra A. Alfabéticamente, alicates vai despois de A. E a alma vai despois de A. E a un vai despois de A. E a B vai despois de A. Se temos que ordenar alfabéticamente textos como este, A B, alma, alicates, A sería o primeiro, o segundo, neste caso, A B, o terceiro, alicates, o cuarto, alma. Bueno, se eu poño isto, me vai a devolver todos aqueles artigos que alfabéticamente van despois da letra A. Neste caso serían todos, absolutamente todos os artigos. Executo. Saínme todos, porque Buriles vai despois de A, alicates vai despois de A. Isto nos pode dar unha idea do que temos que facer. Eu quero todos os que vayan despois de A e que vayan antes que F. Antes que F non, porque se digo antes que F a secas, fa o que temos algunha ferramenta que empece por F. Non se me ocurre ninguna. Vale, pero Fabas vai despois de F. Entón, se lle digo menor que F, todas as ferramentas que empecen por F non me aparecerían. Así que teria que poñer menor que E. Ou menor que FZ. Así, Fabas está antes que FZ. Calquera ferramenta que tivese un nome iniciado por F iría alfabéticamente antes que FZ. Pois vale, pois entón isto eu poñería o así. Bueno, vamos a comprobalo. E agora, mira, funís, alicates, buriles, pinceles e funís. Bueno, pois xa está. Vedes, así funciona esta historia. Tamén me valería isto entre A y FZ, ou entre A y G, ou entre A y F asterisco. A ver, está entre A y F asterisco, entre A y F, porque entre A y es menor o igual que F asterisco. A ver, no. Entre A y F Z. Ahora me faltan las comillas. Ahora sí. Vale. Mayor o igual que F y menor que FZ o entre A y F. Bueno, pues xa está. Xa está, no, isto, en fin, esta non é a consulta que tenemos, porque a consulta é de creación de tabla. Así que teño que marcar aquí crear tabla. Pois con estes registros que me aparecían aí, vaime crear unha tabla que se chama nueva tabla pedidos, ¿no? Bueno, teño que verlo aí no enunciado, pero creo que era isto. Nueva tabla pedidos. Aceptar. Bueno, ahora hecho a consulta y dice, ¿desea guardar la consulta? Sí. ¿Qué me dio enunciado? Nueva tabla clientes, era, bueno. Consulta de creación de clientes. Bueno, a ver, isto moito clientes non era, pero bueno, é igual. Vamos a chamarlle a consulta nueva tabla clientes, ¿no? Consulta nueva tabla clientes. Mirad ahora esta consulta. Quiero ver también las consultas. No, espera. Todos los objetos ahí. Mirad, esta consulta ten este simbolino. É unha consulta de creación de tabla. Ahora, cando execute, clic, va a ejecutar una consulta de creación de tabla que modificará los datos de la tabla. Vale. Sí, va a pegar 4 filas en una nueva tabla. Acepto.
Mirad, aí me acaba de crear a tabla, nueva tabla pedidos. Cada vez que execute esta consulta, vaime crear unha nueva tabla con eses rexistros, solo con aqueles que teñen a descripción entre A e F. Bueno, está lista. E agora vamos coa seguinte, datos añadidos, que é moi similar. E dice, utilizando os mismos Vale, ahora se trata de engadir a esta tabla que acabamos de crear aqueles rexistros, pero que ahora que no campo de descripción teñan letras que van de la L a O. Bueno, a consulta é igual que a anterior. Vamos a ponerla. Crear diseño de consulta. Necesitábamos artículos y pedidos. Y queríamos o código, no, si pedidos era o número de pedido, o código de pedido, o código de artigo, as unidades e a descripción. E agora, entre L e o Z, para que me colla todos os que empezan por O, que non hai ningún, supoño. Bueno, pero isto é unha tabua de anexar datos. O que queremos é que todos estes rexistros, mira, a ver se executo esta consulta, os trispas. Non teño ningún que empece por L. A ver. Descripción de artículos. Sí. OPQ. ABCD, F, H, I, J, K, L. No, claro. Es que a partir de L non teño ningún. Ningún hai. Non teño aquí ningún artículo que empece por L nin a continuación. Bueno, vou cambiar a consulta para que vaya de D a J, por exemplo. Así só me quedan fora as koalas. O sea, entre G e J. E JZ, escollo J, os que empezan por J, non os collería. Os non sei que eran. Bueno, deixame executar esta consulta para darle un vistazo. De momento isto é unha consulta de selección normal. E aí me aparecen guantes, ingletes. Vale. E agora collo e digo vamos a vista diseño e digo, quero que esta consulta sea unha consulta de anexar datos, que eses datos que me aparecían aí, que os meta nesta tabla que acabo de crear ahora, na nueva tabla pedidos. Así que digo ya anexar. E poño aí nombre de la tabla, nueva tabla pedidos. Nesta tabla quero que me metas estes novos rexistros daqueles artículos que empecen por G e entre G e JZ. Acepto. Bueno, se executo ahora, podría executar ahora, xa me vai a meter os datos aí. Ou primeiro pecho e despois executo. ¿Desea guardar los cambios en la consulta 1? Sí. E como lle chamo? Añadir registros. Añadir registros. Acepto. Bueno, pues ahora ves, mira, este es diferente. La icona de este es diferente. Ahora executo esta consulta y cuando ejecute esta consulta, en la nueva tabla pedidos, en lugar de aparecer estos 4 solo, me van a aparecer también los otros. Añadir registros. Sí. Va a anexar 4 filas. Sí. Mira, en la que parezca que no, lo único que tengo que hacer aquí es actualizar esta tabla o pechala y volver a abrir. Mira, y ahí está. Bueno, pues ya está. Esto es todo con estas dos consultas.